Menteri Ketenat Kakot Kakya Kejala Meghalaya uba ALHEC hagalai putrik ujiliu lalit Jurip Yaka Pasture Institute Halau Mali naga benta bantai ke hospital ke Bashipor kumshi benta jong kejing penkrek Iakhun Yaka klam COVID-19 lada ka one land shop hakasian ke balai ne ke third wave. Hakini kejing Jurip le dan lang UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu UDHSMI Dr. Amanwar kinong yalam shnong ke dorbar shnong lau mali bat kiwai-kiwai. Uba ALHEC uloong bakajing net Jurip jong u kadai shibenta ban penkre kejing wanlan shop ka klam COVID-19. Bat uloong bak sarkar kan thau ya ka hospital prefab ban penkre ban ajing sumar gi kena bat kilong kemie gi ba armet lada ja bak klam kawan sapriang hagasian ka balai ha kejela. Balada kani ka klam kawan sapriang ne kamwan hendrai ke sarkar kan ya chakmat ban penkre ya kejing don kam. Uba ALHEC uloong bak sarkar keladak bantau ke komiti ke bakentup yaki pediatrician bat gynecologist ban pet iki kelung kena bat iki brio ke ba armet. Bat kani ke komiti ke lepen i kejing don kam haga ban pen krek kejing don kam haga jela. Uloong bak kejing ai jhikai kalaya chakmat iki nos naga benta ban pen krek yakni kejing wan shop ke balai. Balada ja baduna doktor ke sarkar kan sapha ki doktor MBBS ban le ke training na ke benta ban ajing sumar ki kelung kena ki bayo ke jing pang COVID-19. Jing dik di jonga menne nang benta ban kre ya ka third wave jong ke COVID dan benta ban set up ya ke prefab structure hangde po pasture organization hospital. Tiga don ke jing pen nan hindiat kejing ba sungut tenat nagaliang jong ba nongkit kam jong da basnong bat I honorable local assembly temene la don rang gat lang bat ngi adon kat lang bat kasnong bat I local assembly rangkat bat ki bat IDC tinggal ai penbet je kata bat Iakhun ti katu kejing pengkriak naga menta katu ka prefab sosok nyai bet kadang bamhun kejong ki gelongune bo ki kwa pada da ka wei bude ke Jaka benile kai dan mendaki kena sno kemudian la lipet ya kata ke Jaka ru ti la khot lang negala yang jongga health department health engineering wing ke forest department bat negala yang jong DC begini de banjurip ya kata ke Jaka ti mending la lipet ya itu ke building jong itu kuota ru ya katu ke area hang tu ke badai ke building ke bala dan lupa existing building bat kidem di building bala asna tamaru ya katu la Lashna Nagamantaka State of Art Diagnostic Center. Inisiatif kebanikong kebaga serkar kelasim dalam kumni la constitute ya kanika pediatric batki gynecologist committee. Iban pek ya ka kelung kena baru ba armen. Tekani la pengkila ada komiti tu si kanik komiti kila dapat ya ka roadmap ke presentation ke bala kaya lut habaro khot jongga Meghalaya. Keik junun kam baro have headed da I Dr. Hunsi Giri. Ti gani ka ngilaya kan nak terus ni bagi la ong bagi dia kam gadi banya chikmat. Ta keik ma junun kam kepada kam gani jimpu kre na manda gani ka third wave. Gidi ban pha na close ga sarkar kena mengila ban de keik badun kam. Agar tu ka prefab yang menda sipor hi gade hi dan menda ka pediatric COVID ward. Hadin di kata pada gatungin sepenglalang hino senan kumga permanent pediatric ward. Ngedi benya becik. Yang menda up adu bandarawan kata ke Jingpang. Jadi pengkriak lupa la ka nginum pengkriak ngin sadon nak lengo. Ngumkwa bandon nak lengo. Kita ke Jinglut di kat kumga ngaruga nomor bakilale ada ki vendor ki bada sabar untangi ke civil work ke le napo health engineering week kan poihi ke ke projek kumba arkruk tam. Ha kawai pat kaliang Menteri Ketenat Kakot Kakya uloong bagalong ke badan kami gipat ba ban bot renti igijing betha ke sarkar banyadai lade nagani ka klam. Uloong bakayeng syari kam shim lapen bor gipat ba ban shim ketika nre kinong de dukan bat kinongnya kali kamai kinhap banta hagi dukan neki kali kamai la kiladap shim ne em ketika ne kim padap shim. Ha kabedai bagajing penmena baginong de dukan bat kinongnya kali kamai ki bampat shim ya ketika bagin hab banle akates man lak shposngi nagaliang ba ALHEC uloong bayagan ik benta la akajing start jong deputy commissioner banle ak babhatam naga benta ban ajing yada ya kipat ba kajela Ini ban follow ya protokol ke ba ai ka health naga por Singapore. Te hindai mau banle ita vaksin mandatory ko high court kam om.
Hakut ko ambek kumi apa fidi ban display ya ka kata fila ai vaksin ne fi mai vaksin ru fidi ban display wat haki dukan ne haki kali kamai. Kita yang labu pada haki jeng start jong da district bikin ne kai ke bahan nak benda ban ai ke jeng dah ki pai ba.